Oke, ya what's up guys, welcome back to my channel, itu di channel Teguh Subakti. Oke guys ya, jadi guys di video ini, wah, di sini saya mau makan ini lagi guys, mau makan kucai mentah ya. Udah lama guys, gak makan kucai mentah lagi. Di sini ada sambal terasi, cuma keiteman guys. Tadi ngegorengnya itu pakai minyak habis ngegoreng ini guys, ikan asinnya jadi hitam gitu guys. Ini juga ada lincah mentah guys, ada tempe dan nasi anget guys. Wah mantap ya. Oke, kita langsung ya makan. Sebelum makan kita berdoa guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya sambal terasi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Gula guys.
banget guys. Kalau guys ya, mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa guys di like, comment, dan subscribe. Oke, bye bye.